A te tirohia ke ngā kaupapa pakihia te puni kōkiri me te rōpū whaumana e pāna ki te hōtaka te kau plus. Koera te whakahau a etahi o te hunga utu tāke, huri noa i te motu. Nuku atu i te 2 miliona tāra te uara i tukuna e te puni kōkiri, hei tautoko i te kaupapa te kau plus. Te pātai i nae nei, kei hea ngā hua. Aha ko e te mahi i Wainganui te kaupapa o TPK, ko te mea tuatahi, ki te whai kaha ngā umanga Māori ki te rapu i ngā mahi mai tāwahi, ki te hoko mai ngā pūtia mai tēnā rohe. I whakapātua te karere ki te tari matua o te puni kōkiri i te atanei, me kore pētāia tō rātou kai hautu a Leith Kauma, whakautu a kanohi mai a mātou pātai i te rānei. Te whakautu mai a tetehi ona kaimahi kia mātou, e kore ai e wātea ki te kōrero a kanohi mai kia mātou. O tā rātou whakautu, waiho mā te minita Māori a kōrero. Te kau plus e hara māku tēnā kaupapa, kua tīmata tēnā i mua o taku whiwhingo te tūranga minita. Engari, ki taku titiro, kei te paita haere o tērā kaupapa i rari a Leith i tēnei wā. Ko te mahi tino uawake hei tā Wayne Mulligan anō, ko te whakahono atu i ngā umanga āiwi ki ngā mākete o te ao. Ko te kōrero a te ripota, āhua rite ki te tikanga a mātou hei whakahua ngā system mō exporting, marketing, investment, development, science. Mō te katoa, e hara me te sailai, me tēnā. Whakawhānui tia ngā kaupapa Māori. Ko te whakapono a whaumana me te kaitiaki Māori, kei te Māoro te haere o a rātou mahi hāpai i te iwi, ki roto ngā mahi tau hoko ki te ao. Joe Glenn, Te Karere.